Smisje Peigi NicEacharna agus a dú ha mittel vi bruing ri Archie Neil MacArthur is a dosage. Meeting way Archie. Meeting way Peigi. Mara, tosachin jachaki dosach. Kader uku. Maar mi bolse maar ook in. Ik kun kabel bolse. Fern pikkel go couple wielen mee gesport Charlotte. Met tuksin. How krijg je ver aan je kroft te hem? En je fern pikken wel. Dus na blianach yn y senyn gosw was je dosage. Ti'n lwys y faw mer has je van dosage. Maar mis kooi blian. Wel cwnje dir. Haniel er Ai so wel cwnje mer was je fental bolse wel mi. Haniel have mi graag kan gunje mi modan ma volse ritje. Na fuasach va mi kooi have mi kunje have modan ritje ma volse. Wel lekker sin. Amen. Rosje bruin Gaelic se di. Va. Je Gaelic var fat de värst där. Pardon den bruin Gaelic sin att se med ihop mycket Gaelic och så där. Du har mycket Gaelic i av skolan. Efter jag kunde gealachadh in pardon den fat nu och ihop med Gaelic har en mig skrivit geschis så att jag så. Nej, men rent gut. Väl ja. Där ser det. Agus jemet du sin berte juntach gå en skål. Well, Parsje har berte fiach mee en jag känns skulle det hutcha en jag längsinge agus hoxinge så. Så då men det var ju ka dash en skål. Att jag mycket skål för Charlotte den helt om över där för Charlotte som då blir ju så skinje. Agus vi gässen det coiseachd bolsökte skål för Charlotte var så var det då det coiseachd. Ach, hij is skål för den heven jag mycket togachacht så då sitter men det var mig cool. Så då så vi fitting kar turchen skål. För den heven ju. Var så då sitter va. Ro. Ja, jag känner det så. Ro. Det var mycket mycket och sjasten mode jag kände. Tjej. Agus har vi gast att bara flug för. Har du vad sin fitting kar det känner det så. Vad är det dans där hem? Är så då sitter. Är så då sitter för den heven ju. 3 mil. Nie 3. Och väl men var mycket så skål gemet vi 3 mil och skål med fetokar. Eller så har de mycket är de där i det det inte då jag var som men att då var sin kurs gemet och coiseachd så det skål för Charlotte. Se. Vad sin fort när vi med var fyra flug vi manager ställ var Gàidhlig sen så skål coiseachd för jag sin sås en så här. Men det går ju mycket att skarta Gàidhlig det proglati var mi pok flug på ju. Vi vet på flug. Alltså men det smittar just då en chase var en så jumper skål. Gàidhlig big. En att när var en borsna heven ju cool. Gàidhlig big så cool DJ. Ja, en att nej då jag var sin borsna heven. Alltså jumperchen modart, unjaken modart, agus. Var hutach ma var flug. Var det man går till det färgad det är kylmacher. Han jag kunde vi får så skål. Han men det var ju skål för den heven ni jag in dit det vem som in jumper. Han var där hitcher aj. Va på ida aj agus var där jumper aj. Och rukt det. Sitter kromor. Fick morgon då en skål för den heven är snefering med går spår. Vi var på den heven ju på någon så där att ni så att det kucha så kodestjecherige där ingen. Koshero. Ja. Väl. Ach mis skål gåstring Peter så ham och han mis verkligen där big. Har vi even fiket. Har vi väl. Men det var ju så skål ro eglen bruin Gaelic rachele en så flygrund. Varför en ju? Var för hutches små och var pestärka. Det är som där kunjam. Ja. Så sen nach rosinje die have seen så gåstring. Han jag kunde med bruin Gaelic. Så det var Gaelic en han jag kunde med bruin Gaelic. Ik zie een iskes op feren met een huisje van dosage. Wel, als je maar een smaak has dosage naar bolse. Tjej. Agus, het känns je mektar bara
chrws, cwris, implements I chéanach. Mae'n eich fan ddos, eich fi sy'n sôn of son I'm sy'n. Wel, har o fa times gleich rwa jen son I'm agus har y dwi starte gada mo nache pik ar ysni'n bwls ag achor yn siach na wch gyfliana. Yn lisa da har yn dache fi eich me. Agus mae'n eich sy'n sy'n ache na smau fa sy'n stil har y môr yn aing. A fi? A fi, agus ach var många kan trasta att mor starta att det känns väl att det är en kolas en nu kia cheeks och steget på känner att det här traktor det hör att ut då agus Kun ju är ett traktor? Nu kia cheek och steget blir Well. ja Sy'n färg I big glas. Det är en färg I big glas agus var får hit här nu. Ja, det var en traktor över mig. Kun ju huset. Ja, får så här för. Nej. Nu smutjar jag så. Pris traktor det ju. Det är det. Nu milchen. Ja. Jag kör rätt med vad skinn med det hör att. Tjej. Det för mord. Ja. Tjej kör mer vad den traktor med det hör att det då så. Mamma och viga I'm kinja 1959 and 1960 men du har resen I här. Du har resen Ach. Men smutjar jag då det traktor agus en loper I vendiga det in eller traktor. Ja, men det var det känner le daer. Vad skinn. Roishin. Vad det för mord. Det för mord na ro. Agus Victor agus donkel vi gat kucha khari hele. Vad skinn kör. Iter daer. Vad skinn kör. Vad skinn inte det för mord. Vi. Man kör trastar att mord. Ju had kur in fertilizer så had chicken around in parken had chicken in the bokkemoor na lari ach sannemchen arorist den chevat kur in the parkens na nem She Lisa har så dona när vi got gå på listan och med att det kinging fair is bara så att man hinner vart det gå. Ja. Men kunde inte som det var med och när pik hade kunde vi har vi att känna att gå in I kör ja då. Agus hinner att man är bättre sted för polisen för donan mord och så att det skulle skinga det grunden sen jag där kan fair eller så var inröd men det var inte känna kortke var Lisa hört eller runska troga sted och kan bli grund där kör så att det kan slag Ja, helt med sin med vi got the fitting slack så att skink för att slack. Salach van de slack. Har vi got goed doen met de week got the agus goena. Agus öl, rata kur öl är det grund. Ja, vi got the fitting sin öl. Startat det sin med det startna traktor så vi rätt dag runt en öl skola och lite där startade det sings vi got kort mer bara öl. Det vet en öl så har det bara grann. Ja, ni så känner vad jag. Så då öl ro query öl så det vän. Well, han är liksom med kvar jag kan då öl där ska ha kunna med vad sin fitting med det sin gealachadh vad sin fitting öl så machul där och gealachadh vi got the gealachadh and balachadh and on beige and kuchach and we got the crodh och galarna till magwas lises vi got the gealachadh and balachadh and fatter on coiseachd tùirneapan och kunna ta tùirneapan vi got beige and agus vi got den ju sings så vi så tar hinner har du går också så nej men då coiseachd crodh varin Fan gå på det runchen. Vad gå på Vad du var boskig. Vad sitter crodh så var kakalojske lite jeans. Kanske har kunde med sen vi nu då stä fatta jävlar agus vad on the shit agus vi men gick ut den jarach vad du som the show ju var betting it var stä fatta nu hon. Agus var sen hur mer sen så donen agus att det gealachadh var det tydligt kunde med sen. Wel, vad går på det ju? Vad går på det? Jag kunde inte kalla sig skål agus rutade det utan vad du ni kan ut en kucha men så var det driva när den utan så har det var kastitch. Hallå, vad? Tack står det. Tack står det. Väl.
Sé bheitil bheit a chuir a grún a bharag na lúsain na bhít. Han il kunja mer har varit kan spina, hiet det varit med spina kopa kas Poland pu I slötten med ring henne att vi got tjäna. Sé na chuúne ham sa cúteach teach gan spíine, cúte gin méach sa fearcha spíine. Dionn Har mé cópach agal sa néir, mar sin métan charú. Och har då vis se ma kopa kakaraakal hashinget meexle se bia se jevre var shintle meexle lisa hags var shinge kingenas misse Liam Neil. Sin hat tagartnis. Na parkin na parkin tonele a cópach anis. Ha sin kjast, ha. Ha kunnim vi gat sin mór an drínig sin na bain sin va sé tail sa bhenar an sin kjast. Has ha kunnim mar agus me hin nonkel soas gan méin crodh a sís gus a figat. Var tails na tails don an bristje. A sin kjast ach rawajins na timesing var te doen an var parach misse a grund mee. Agus var doen an likal an dusker fol. Man is het daaron agus var hunne paard gewaard var a hundags var bara ritorsier na fair mee a horsier. Man is het agus nisje ju ha paardken hat en fakal fun jucheli hat start an wiske don agus fun jele kan fakal de kingin kare var Leisha daratris wat an marinach har a stu maring en smar vasinja ook var na parken var tripia viach or agus har wat kenach bia han har wat kenach har leiste har daar ik het en så var hon stu an jeren var kingin jo he agus in at do je var men det geres hiu ma goors na parken in is fjö nie langer fat hat plant locher en at a sin kjart agus ni sin vil sin sin on anjala gare trénig a sin kjart a morant na parken flusa morant na tails of en var sti hun lichat blian har det fast question is lisat agus a me hes me jakala shade me ma goors nie langer agus hiu na parken det var rot the kinging in the whole hin agus han jul stu an den is agus han bra grafik ha den tuacher ha sheriff well am ismenja ha mi middag sin kucha agus ha dor varag tuacher nach hel a sin kjart ha han jul stu an de vendes tu choder na even med det hus tu soas ha a sin kjart maar det var te trog en grundrood wat garog men is tri plian en joje hele agus wat du was cheating var question ar var ri men is het wat kort gerne hiat plian wat der sing in och goed maar daar na turnips en daarna plian na kaal na ripar og na gudis wat de sinkar og dreis plian is wat der kort gerne en dreis plian agus wat de sin kort fras sfeer en dreis plian er on kalikale mechna du och att det er on kan bli na fera och kanavlarna. Men mycket jag kan se kjarta va fras chorke dolste. Agus jei fras chorke ro fras fera dolste chach se jei. Va dreisplian ha. Aronin ek nin lem. Han naviskaiv hade varit roch vart det troga niar väl is det vart det kortgenlish hiat plian. Vart det sin kunde tùirneapan Carl na data en daarna plian. Maar ze maar weer ook dat hij begint dus 3 plian wat ik het Frans feren. En het toekzien. Agus wat ik het schiel en toeschak. Ga goed veel natje weer agus wat de zien ik het Frans feren. En doet je daarna weer naar ze wint ze jui. Agus we gaat gachli agus de jutrum. Agus sin var Frans en se grunder og Navland og vi kjære gron hørte hidigat ris raigras og tuks. Aha, raigras sin chesen strache se det var evna var går. Hon var Frans var raigras na stacher og tuks. Agus vi skulle gat dønne kjære raigras et hosakker går. Så jeg kunne na stacher og tuks. Well. A Peter feel am så. Syns jeg du kosak fark fat le feel. Agus kuching kosak og hen fark kes du ni var coole fras. Va vi gat kutne bak in me le så gaster og hele det hen inte det. Jag då nog begakar i kosak och fat das vi sin kuching en line genial men det går hon igen. Och då nog begar start och få fat och
Se mór an cóiseach go bhéh. Se mór an cóiseach go bhéh. Siúne agatach. sé Ion bhá a cóiseach ó chéan a fear gus dúne bhil sin níl le buchgaid sa rá sé ríist. Sin ceart. Sí me bhar a hena mé bhéir go dhéananig. Sin ceart. sé ópar trúm a bhéin. Ópar trúm a bhéin nach ar a gáir éon. Ar a gáir éon. Sa is muintin gur bhhat ar a bhéin. Ar ó ion bhad cléachte ríist. Bhad cléachte ríist. Mar a bheith sin neog I brochlátaí ha dé sin dead agus ha sin tipig agus bhach téire géid dé am cealachadh agus ha sin páircean agus ha té carúr an inis. Well mar a bheith sin neog sé parc na dail sa bheith sin. Ó sé An bhí na tail sin bheit mé smúteach go ráir, bhí na tail sin sin is té ar báte nar bhata sin na tail san na fórtanta. Ro le ráta sin is sin na ro sin ó mar an hasate rá sin ní bhata sin go fórtanta. A sé dún an parc na dail sa bhain ar fácmhí can gléala sí. Ion bheit dún an échbíc dúas geall bhain duna cinsis bheit éiste sin sa farcmhíc. Na smúteach na rut na hicatíing mar á deach is smúteach go seo. Bhí tá I cús tornaps a ró. Turnips Hena go rut den is ténach a chornaps. Níor go dú ha víach go tí na ténach a chornaps. Well ha me cinach nach bí. Ion na níis me ha chu méch frás ha me sin an tá deach go frás a sí seo. Sí seo. Ach san léim sin bheit sará tú le frás nach ró. Fat a dríle. Tá. Má a sinne féim an dénach a gorón mar a hiic go dornap rói. Go bhí astaríta dúcha tú úna tí cheolaí ar mar sinne go dorna nach bhhat mú chéile bhí sé ná haí a Washington a Peig. Lei sin bh sin film an dénach agus bhtar leis ar de bhúin bhí sé mar bhil sin óg agus má cúte dhéan bh na sinne bhí hehaach gus san nach begachaí dúpa bhí mar óg ar bh túir de bhúin agus bhtar sé sa salachas bhtar sé ó parach sé leit an na tornaps múne chéil Pócha chin ar de glúne céal se le bain ar dlain a bhí cin neog té an le dénach a tornaps. Ion anil túne sin sin níos. Hanín. Ba dá teoch a hornaps an na cúine. Sweaties agus gad sin nniuteach sa dé ar an súp na sin. agus bheit sin na chró fin bhóre buí. hé a sin ceart bhí gar gopa sé dá seos agus aráachú bhat a dúsanna féin bhuaí ar an nólaigh. Lísa tá ar a bhat méid lí. Óró hena bhat bhis mar sin. Agus ar bhítar gan dúirta na béchin, rá gan dar gaibh spléin. Bhán a pechan mór bhá teach an futing stéin. Agus bhá má pechan ócan le is dúí na stúmaring bhd a palpara agus bhí gan goráid sings bhí a futing bascat sin. Tá, a cúine mar a bhascaid buir agus fan falpar agus. Bhí a tú sé futing rutacin leis an lísim téhat le mis an dornaps ach cúnim rutacin go bheh leis na dornaps gan dúirt an chrú. Ach i réir té in gurú báine a réir té na bheit a tústa bhaine bheit de futing bia a réir té na bheit a tústa bhaine nach ró. sin ceart Aine mé chu sin fiach mé a cha mí cíálacha. Té éile bhar chinjing ran biatan chrú. Ion rá a céannach biatan chrú. Farú a réking arú sé fa hunna mí a chinjing san éan, bhí sé ag sé cósce bhar a bíisianta cinnta a bhar a gúpar an cúne mar a gúpa le jóorna mar a mai seocéan nach sé cósceach a tsénsgur a gúpa bhfuil har a cósce chót chuachgrach ar grún. Bhí sé bhna sa a chinjing agus bhar scúa fat an asáte. Gus bhá. Lí sé mar a bhar fim bí a bhééis an bhar sin hinna a bhar a gúpar lí agus. Tá mar is smúteachchas tú an láirte a bhena scúab. Bhá. Agus ó baindar nach rut míonlach a bhaindar a peicht a baindar an sé rút béhile a sin mar hennig a méich go rut se bhhain bh
Ba ceadregs yn y sgwp yn sgwrsrein ma'n fi yn sbag yn gilycal am eich ffa'r jes ar o'n yn dwgal cynadach ag ag sy'n wyli sydd agos rwyd when mae hi'n rasio wy sy'n hanner cwnia am sydd ach fad fi gael gael li sbiaw. Hanner cwnia am sy'n asmo ach hai... Fan gael ag sbiaw sga sy'n gael fendig lys golach i wyli sydd. Fa cwr twist yn sy'n holach. Agos fa sy'n fa twist agos fa gael chwyd y styd. Sy'n dag y styd, fa gael li. Fa, a cwnia myr y sy'n. Ach a peichtyn am y siot am onkel hi, onkel Ian, agos ha li gealachadh gwyd sy'n ymlarsyd y fa chorci. Ym ha fwrci ffeicio a Eairdsidh dragtar. Han is, dat sy'n ceart. O sy'n. Fa barach gan sgwp coachgen af yn sgwp iorn, ond fa iorn, fan is ar y holl hwart, agos fan astor a iorn y cynjing, ond lysyd fi gael ffilm o'r an yw'r sydyn, mae'n agos ar y tolach gyfi coiseachd yn sy'n y time sef en. Ar warig y dach. Ar warig y dach, gos fa siil Sean Gorski fa na sas y hinging agos fa na siart yn y bech yn lysyd hwnna fa barach ffwt ar un. Hanner cwnia amser tŵrnis y bi cwr iorn am yr fan y siog. Ion ar cwnia ma ar y gyna nes yn ylysym y siog iart. Fendet tu yn Gorski y iarwyd agos hi ti ga api jego ti iarwyd. A ti ti gyn iorwyd. Ymig yn iorwyd fi api ma garad y we. A sy'n ceart agos fi pas dy gwyn i even sy'n y time sy'n fi at gael iarwyd dwi ti cwpl siach yn na'r ywa gys na na beth agos fi gada sy'n ka fi at yn y pech yn tiach yn y sgwap na dwi'n fi gada tiach chili gael sgwap y dŵn gael sy'n nhw eisiau. Rho? Agos fa dy fydd yn y siil agos yn golach col. Roedd y brwys ag y gil? Fa fyw ein ka bwolag y gawt gyda sy'n wyli sy'n gada wrth y styd yn dawn ka bwolag sfart y sy'n y siil ein agos sfart y sy'n y brwys ag y siil. Fa sy'n ka fecsel y cwtsi Lyfrwyd y cyn gamel i gael. Fa tragel? Molasses? Dr Marinian. Fa sy'n yn golach ach gyda'n un o chwyd speteg na fad fi'n dyswad ga ffit y hwn y bech. Peicht yn mwlan iawn yn sio cwtsa. Ni ffeir a sy'n am eich mynd ha? Yn eich cwsga sy'n he. Smor yn oper efo yn y bwy'n cwtsach med smynchas du wel var jarig. Nes gwap yn y ting mech. Yn togal. Var natakan. Atakan. Fa sy'n jem gair fi hwrt y stein newling. Yes, ma ffyfr y car fflwch fi jem gair na atakan y hwran rwch yn beig tosiach. Sy'n cia. Ona ar y wakli siwyd yma rawn y hwrs y fwlan fwyd. Sy'n cia. Dus karwar vi ga henlag en darna uorna vi ga even nanski ga stiftan mulan mor. Vi ga kan jundag. Ja kan jundag hena shinka ma va. Fege geuch rope. Va. Ha kun je med sin. Det är shin ma det var det sin mulan vår väl shop på det var shin kucha. Och det kan genus var shin var en duux. Vad du? La jara kucha. Ma has vi ga det kjara ga duux jäkligt spjäll. Va shin kjara. Ja, det var det genu. Jon vad du? Wel, ar o mor an tu ma gwrs, ag ys i ma gad digital... Archie chod ac yn eil. Archie chod ac yn eil yr hwn. Oes, agos, sy'n, wel, fa mwlan read, agos, ym ag sy'n dal ysdi yn dafel Ar y fwol, ag sy'n cart. Fa mwlan ens, fa sy'n, fi gada cwrn y sgwap yn ysdi. We got Jack and Joel the state on operative list. Agus har du nie graducht en sna time sin kro kunnarsdag. Oh, harro. Machine. Maar de wat trakt daarin, was sin pelt moor ka greive agus. Har du cover na stoer. Wel wat de hinging so as ris kro kunnarsteen agus wa watchach. Ju have sin elikala ruwe. Harro, was sin wou kjuntach sin met de wou kindjing. Was sin kart, wel. We hadden het toen aan de cleachdadh fan en vallen van zijn pitlocht kwijt zijn naar pitaleefje. Dat is een kaart, ja. Oh, ze mooi aan open ben. Als mooi aan open en
Gear a fair, coachach. Well, I think ceart. Níon brúd. I think that hiúndags na sprítegs I think that hard in stés rúchgan a dhéine yes. I think múlain bhór a dhéine cúcha. Agus tú chud áras an Agus coachach. tú a thurádas an cúcha. Agus é chéal a rópa, a mí cúneach go a rópa dói bhar rópatal má gúart nach ró. Bhá sin le méich sa sté sa méich sa sté. Na bhar a chilical róp an háris túseach, gonísas mar sin clach bhór a tú Tá go híanana clocha móda mar sin. sin a léir túseach mar a sin starta go bhar agus bhí gat chunda go rópa má gúas go sa rúici gat cáir bún. Agus sé rópa nísam sé rópa cead bhí gas túna na caríis an hinna tíon rúta bhí gat a dúsa go rópa sin a hón sé rópa púc a bhíon. Sé, gípach. Gípach púc, agus har bhá fé mar an rut sa spigéile rópa. Aró. A chens bhí gas súd, bhil is Sitar go ró. bhéin. Rópa mar néile bha an níir. Agus ha defaréta rúcha, a mis meachní Caia a mis meachní coir a sin agus man néile sin man néile rób. Agus hí seanfar go a defaréta rúcha dún mar bhaisan ag fara ce bha gíisi gote. Agus a bhín mi cúneach gan is cóach a mis meachní coir a bhata giúsa mar a bhata fara ce. Victor ar a cúd babáta ró. Mór an óper a cúd babáta sa tógar babáta cúteach. A sin ceart chuna mí dhéanam is an léh a bhór. Dún well mar bha tá hócal bhí sin leim na holidays bha sin fitting holidays is a scóil hócal babáta. Bha sin ceart a an big héan déan. Os bha tún an chu fuas chu flúch nach ró. Ma bha gurí an na téir agus bhí má ar a cúd Golden Wonders. A ma bha gurí an na téir well hanlaí i dúid an hanlaíci dúid sa grún. Sa grún. Ma bha gurí an na téir ó bhad méid na Golden Wonders. Bha túdam. Hanlaí op a babáta désan, dyn ní síte. Hanníla hat a cracan in go gcuénas at go dé an éis a cacal dáta car búc. An sagara an sin cúpla goíil bhéh sagara agus bha chu túúra me blianana ón haichan cúd gus a de thug sin éad. Gráteachan agus ha bhór cín ar a thuúla in na thuúla bar. Agus chéanna mí póch go bé go chuúte cin sinní lein. Well had chu mór had a saisin agus me am hé. Jimmer a chuar dúne sa bí babáta a saisin a blianana nach dúar úche an a bha haithe chuúd gus a bhaiche hócail gohhaine si. Hinna a héan. Siidir agus ha blas babáta flúchi. Sin ceart bhil an dúir bh sin chléichdadh mar bh sin jó goú aniu an mandáta héan. Jún si dúna babáta túúra me bhí géana. Hinna. Men bheit babáta go hócail báta gachúsna teachan na tópabáta sa fár. A sin ceart hinna bh cúteach den babáta. sin ceart bhí an strífat den túl. Agus fa sin dúachar ar mútal mú sin a ró. Bhá sin ceart dúachtar a bhún bhd a sin goúr túúm ar mú sin. Mú sin. Agus bhí gáil sin svá. Fuas a go meeste bh sin méich sa dhéhaideach. Bhí cáúscail choúhas a tús pic an bhaci in istí agus hinna na bhéan. Agus má bh ró géan Haró mé ar dó babáta óscoilach Harú a sin ceart bhá. Ach bha le sé babáta sin na cléalcas gus an nearach. Os an nearach sin a bhór gus a big a batúr Bhí a clíide rud mar réidir mar a bh tíisrá na fáscarú go íst. Fíg. Bá fuas ach má léas tú sólast éis glíich babáta. Ach má dú sólast a dún si hátal uaine agus a púisin an. Aníl a chu mé bháiníl. Aní mé bhí tíche. Aníl. Aníl. Ba babáta teach decar a bheith aine. Hé, decar a dáta. Bhí sin trílik a mé mas ficar ca hilik a mé. Méch. Ví tú sin a méch a rúdach babáta. Ó sé job fuar flúcha bhena bíchantas. Go jóta cúpar bhíanna jóta imi sé bhé. Ach
Wel oes y gwrdd bod nad y has? Anil, anil sy'n y botwrs, anil, och, hys chena yn yta ni lan yn eisiau fynd at yma data, wel, a fynd at y wakal a mech yn y tŵl fo data, at y ffi yn y fwys y chena yn eisiau. Bydd corau eisiau bydd sy'n da eisiau, ta sy'n ystyd yn y pargyn, maar was sy'n byg, ar y ffi ag hys yn sylwyn eirn, Wel. Hwyd at cryf yn hart na blion, ac yn y blisad sa ffasgag ac yn eisiau, barach ffi na hent y fech yn eisiau, efo hys sylwyn, Wel. Dus naar de put van data, at de tool van data, at we gates en carrepa gesteld. Dus. Gosh. Nis yn yr eisiau nach, nes mwyntiach at o'n na blion nach yn y faws y falach big gysynish. Agus mae'n awgan ach rwffi yn son ddim, agus y dro hyn yn nish. Ano, yn nish gyda ffi ag hwyr hys y chyrna yn yta nila. Gosh. Fa tu a sa yn iach, a dy mech yn mawnig, a mi ydw at y stes na park yn ffiag bych. Siach sy'n y cryfyn y han i bwys y chyrna yn eisiau ffasga fe, yn eisiau wad y stes. Agus at y sy'n hwt na park yn son eisiau. Nyw'n fawr? Na ffyn fawr, Nis, cwri. A mor an cwri am my fa wys mi eisiau bych. Yn y ffering mae gwars yr ffat fa mor an grwnd mawnig o agus fi gyda cwri i mech o mawnig. Fa, sy'n ciaf. Fi sy'n af sy'n cwtio. Fa, hyn ar car o'r na cwri, fa. A nes gyda cwri ma'n y part gan a fwr eisiau. Hwna ma'n y part gan a gli al o'n bar o gwrtiwchus. Fer, agus, fan y cwri y mech di mawnig sy'r cladach, sy'r ma'n un. O, fi gada'r cladach, af sy'n cwtio. Ba, na sy'n y tyf yn areg. A dy smwyd mi ar y sy'n. Ti sio'r chwri faf, ti... O, cwri gwysian nach ar ffat. Nie. Siet y fe'n y bisian dys cwri gwysian nach ach. Wat, hadden wat de futting pia in. Nach ro, hadden wat de futting, even se jever. Even se jever, hadden wat de futting pia. Hadden wat de futting is tegen hoor, shit nou. Sheet. Wat doen we mee? Wat hardy. Wat doen we mee? Agus hoeken gaat de one. We hebben met Gàidhlig gedaan. Heb ik reeds de die shit dan met we gaat het drie. Oh, hadden wat dat drie. Wat zeggen mee? Wat doen we mee? Wat meer, wanneer curieus mag meer echt eens een jury heen. Waar, wanneer het weer nu heen het doos, heen het beetje de wat doen je koopverlies. Maar wanneer curie, er wordt maar een curie ik een chicherie het naar het gaan erin. Ach wat een parken. Agus dan het drie curieus mag. Agus wel zo een goeie is het kiu. Agus wat Leicester zeker. Kroosiet en Leicester. Agus var rei suffocate. Kucha. Tam fjord kucha halem se nach je vachen le rei te jeverig. Ha mech se faart de chor. O ha vi ik vai gra. Jon hat go boek. Ha nu een jekesen boek jon hat de ste. Hat ste. Hat de ste. Fitting bia vat ne hunjes. Na hat an bechtig. Ach aro curious ste. Aro an ik het ste at curious. Ba is de maar agus tu ani ma goor, tra mi tiach smutach seo nis. Vi gat de fitting oiken in oktober. Sink ja. Wat het ding is cleachdadh. Ja. Vi ma de fitting gealachadh. Agus hula hun va bio met de hiek doanach rash en son ons njarach va fitting nocht. Hyn at y fferach o fi gen rôn i efo. Hyn at y fi gael coast. Fi gnw yn sy'n y harn y mwyn eich yn mwr. Wel tŵg sy'n. Agus fat o'r sgaif cod y mei o'r sy'n y rwy eich fat y efo. Wel tŵg sy'n. Agus fat y sy'n na'n gwri na smo hwnna yna hefo. Siach na wat y mech na mwyn eich yn le ffrwch. Hadden we gehad China gehoord van mij. Dus wat more dan je zing het doel, wat more dan de vering wat deri zag van grote steeds jeverigs wat de kunnen curie aan de paardkin en ze jeverig op oktober goed toezag hier daar te jeperel doen en we gaat het algachi. Dus hinat wat more dan je zing het doel. Han is gehoord hoe dat je zing niet. Nee. Dus het is smutje meer recent in de rondje wat kan je niet. Ach. Oh, wat oorken, wat goed.
that was stupid. Na did you do húnach as a jig. Hit je hún net steeds in joy. Agus skrev vikande og magic Gabriel vi att du tre na keer patch. En je lot je kom me wou kerkes in joy. Vi clown te hoor ik wat in a jig. Ach je karoar vi gelicht. Jo. Wat je gaat eerst geven, Ja. Na sint ja. Sint ja. Ach je harikit me even. Signalach mar chwarig tyle to. Ach agus an na páscin in stúfa te jeverug agus van na sear gael vi in dorste sís na dús at na vi kan fakal kinjing. Wel sin kjart. Maar na sear vi dom en signal aks var fer hat sin sear sin ruig hat na sear. Så var køri me agus vi maar det var køri en kucha a tjenske vi gat klere bolland bu i sís kucha. Ro. Tuk sin hiu fer in ju agus a bolland bu i agus seach an her nach al køri en nach mag lees de køri Eairdsidh sís med gas an grund van is. Wel. Agus an la sin kron. Den køri. Anil. Ach ma is een gro agus eich a tuisnetje. Hat sin kjart. Oh, right. Dus dat tjenske wat a stad ha sin kucha. Jan wat ik junsach sin on an parent en zijn jong roisjen. Was shit ik zeg het tol loge op blianne generation ke generation. Wat clever. Kuchach. Agus haro in junsach achke en de is lorigen se shit na hachke ju. Hado. Wat jak junsach on parent en so. Hanjel dag ook daar vat de pad as skielen en ju na ven de shit daar wacht de vegen die rut de junsach gat hees tok al merike dat ruig. She. Well. Wel, Victor hör je mig emot några ro. Va. Ra davsje ku ju. Va, tre hier daar aan je toe. Ro. Well. Agus kova kan boot me, weet maar aan boot me dat je kova kan boot me zet na baan. Wel, maar dat was je ook wat was je kan doen, maar je staat geurig naar doos dat haar agus de fering var kool, in lite sen binget door kool, is het wat daar, kan in daar de goede mee gewoon en doet maar van daar ook maar een doet jiska en maar bij een jun, agus was je doet maar een goede waan je in juli. Alright. Agus vi had de tusje kool als vi gat het in feren in daar, maar is het vi gat het tusje in dosis in daar, skelsa naar laas, kultuur naar laas. Cleachdadh sa jaar wis het daar wis wat het al kool als we het tutje we in schach na ook na tutje tjeje toe maar het voedem is het wat voedem geur daar voedem vat daar was maar als keulige gerne wou su eerst was je het al mee na selenje ik geen nee dus wat we koetje kan doen dat ik kan groken gemee is het ja de vachele wacht dus de mee spin dus we gaat kan chilical en dream wel is het er noorden maar we gaat zingen. Dat geur, dat was geen koetje kan hele cheings. We got de paske gaan open en doe dan wat is het? Maar wat kan kleppen hoe boom ze had de ju. Ach ach door je haar nees ha machine geur gedaan en doe maar we had kan dus vatten als doe maar is het dag. Ze had ook shit dag is er moe. We gaan maar dus aan je raad, wat is het? Daar is wend het ook aan doom koju, wat is het toch? Hij is gewoon bleef ghost met maar dan nog een cleachdadh, wat is het? We doen kavoog en je chile daar heeft nog ook een jene gaat tutje koppeldoor sevlian. Chef, ik blust daar zo maar. Wou kavoog en wat is het? We doen cleachdadh met bedorre. Waar, Sint-Kjart, waar. Wel. Gosh, ja, mijn smuutje gestuurd is. Hij kun je ne pokichen oven. Vi gaat krochtje van pokichen moor. Vi gaat krochtje se davel. Agus med vi gaat leen. Vasje naar party kurste. Vasje stempe gesis naar woesten. Ja, dan kan glee gaat door se vende gaat bakken. Hij kun je maar simmer van mij kopen dat je het volle weer de water. Pokichen moor. Ro zit er kro prijs. Carver en Maron ons na dagen schach met de henne ju. Waar mismoeder en ons en timesing even. Wanneer waar Olan het ging hoe nader ik het mee. Schach met de haar ju. Waar de graad ooit niet te maken met Ashley had blian waar ik het Olan waar Peigi mee.
I don't know an fat. Dus she wrote more of a she. Agus a Jew. Well, I know now I'm so blia. Well, I could who are me on know and know the waarvoor she had nocht. Well. Kost a mile nocht go around and doen, maar glis ne poison had she stay. Nog meer. Agus shade. Wel is het haga jumper maar ro. Gelsi. Ik helemaal, maar haar jene le olam is a douche. Niet jo, agus had 4 fijn, agus ook aan je beet plaats iets aan de had het New Zealand en Australia. Me kretsi. Merinos, fijn marin. Wel, had gas er aan het ach tulle meer uit kan je goed mee bla. Agus aan je beet plaats aan de. En afero, maar geen keer plian, agus aan me kagli al je hagel bla. Wat een dode gaar. Nie langs kenach wat de tosken, roosken, je nog aan stago. Wat de fittings doen en zo. Mees me gerut. Agus en ook als je kunt vallen bij blian naar Ruts, je kunt niet vallen bij de zeven zo han is dit ding skieling je de hond kus fiat koetje na van de naast even. Ach nee. Nee, dat was een vies. Dan is je skieling je hond zien kus fiat koetje na van de naast even. Onachtorfshin. Nou heel. Had de kraken. Han je maar ik geen naar een noot. Agus haga jumper kemach. Jenig zo ons toe in douche. Arut dorf. Had de nish aan bouwing stee. In Glapig. Zo neem je wat de fat. Han je doen je een fering en door je pavis. We hun aardje maar wat tina keer hier keuren at wat keeper in. Han far jag ni sen och listat runt kivas han då nach glevig en das lich he väl is det hin att kron med ha då man var att ragena när rotten men jag har hade poison jag tinha stes ner det så där när det kings hon mig real och was han jag tror jag igen då jag på visst väl is det med han jag skinge en och har lagt he väl is det men ren med vad är fan hier ging ze doosje niet dus aan bomen. Wie de werk en biag. Ja, wat is je steren en genia daar. Maar gezien dat de groenja is mee wist maar was genia ook er feren. Of voet in genia dat de reek naar de uit de reek als meneer han je leest er ten genia ik kan neem genia la en hoe het toen je beetje te zeggen genia zo mooi. Wel wat genia maar in koetjag maar wat genia wat chance kun je genia het geeft wat de meestrasse weetings wat doen je toen aan de koperloge wat het schrijft genia ik meen dat. Het was een haitiad. Va zo nooit. Zo nooit. Maar ik ga er fruit en zeg. Fijn. Grimery. I could think the horse he grimery and the Karma 1942 and 1943. That my funny is milk marketing board where I was fascinated to Ariket started in the tuani. You know the fitting check who the mees I think we got the fitting and Ariket to stay who the mees shop med the doy about the road hade varit ett kris krona oanja fotograf in var så blian. Så blian fat. Så det vis a chanske kunde kanske mer än stay on the barn you see. What is it? Hur me I san liksom med lakart. Gro harister Tjecheriket färden kunde barnjeten glimmer i. Vi känner en kuju och så var man när jag kan peka kunde krim barnjeten glimmer i kuche. Va kunde nog begaka kenna cheese vad kan den. Rotare kunde hade barnjak hade också sin blod på varje så dosis igen. Hallå. Runne med det var grå pre så då så runt då jag gefenta loge. Maar det var sin jag också. Vi kan inte blån mer än det var vägen grejen ju håller så där. Så vi kan inte tog allt dö det är bokat så väl så det var så sin fötting dö i gah i så galt. Kan man kunna tevig dö i veckan sin gah i
but cead lot, is we got the togal to trina cead lúir in a bó, Lisa. But the sin you gleal, har least the route in the creek do you shame mees and that's do maringa do ya ju. What can gleal cause what more shame mees the cheek, not to your davlian. Gosh, a row. Agus táimh nach wat de costo de wat Lisa vende gat an gleals wat de sin ting bar go táimh wat mór wat hinna an do ja. Dói sin a vat agus teach dói vi get couple wa de gois agus vi gat an de boek. Wat an de boek. Va tin geen meer. Va. No, an gleal blad. Krit daar in pik. Va. O het was snook. Va. Oh, wel, ar wyt tar y gwr e ban yen. Dyrach tŵg al na ddwy. Nis. Ik sy'n gys y faricig. Carwm y maricig ma'n da chi dachi sy'n y hwgal a diw ha dyrach tyfrad fwr y biel me sy'n. Carw at y reich na be sy'n... O, sy'n farchones ys cwnio lemas y facan sy'n gan greich. Mwys ydw gael y farchones. Ha, ffael y bafist yn diw fi. Hynna ta, Na cwnio'n mewn wedi yn diw fa penni yn eirn. Mae penni yn eirn y sheets fi gael, agos fi gael y creich crw agos cwri y sy'n. Yna sy'n y ffat gan greich. Ti doi fat y ffyrding na be sy'n y chrws na cwri hwna y farc? Wel, mae mi sio ca cwnion fi gada cwsiach môr yn y beichens na cwri o'r at môr. Lisa tŵn y farc. Bi gada dol col a dwydje tars tonkels dwydje gwrs hyn? Rönka bi grengang me colas vi gan gwsiach y sŵas agos fa cwniach y sy'n yr o'n coen chrwach. Lisa ma blista gada ffolo fi gada gan chun da. Lisa agos. Hyn cw fe fi a, coen fe fi a. Coen fe agos fa. Ach, cycintiach ar o na radja mwr chorchwr trengs a had y diw. O, harw. Ha fendyd y sy'n enig y diw. Aga tîn y diw. Harw at y chorchwr trengs a had y diw. Harw. Agus, harw ots gyda fod gan gwhwn seil ma fad y ffeim ffein i hile gachu. Fad gan gile gachu. Fel isod, gyda gym y gada yn gwsiach gachu. Haro, fad siach. Ma cwnio fa fer hys fachyd bod yn hefyn i sy'n fa grenian me bech yn eges fach gan gwrwn y seils. Ma bwach i gan gwrs sŵns ar as stad gwtsig yn jes yn bale bors Charlotte fakra fad yr rat o bichyd y fakra aris fe mot y crwyn y hwra. Haro ots lo. Hyn at y time se fen haro at y smunging. Haro. Fa siach gan gwrdd sŵas ma'n o'r ffris ciart a gan dwrs yn as. A gan dwrs yn pwyn i'w gadaws. Wel, glis. Cos yn las seil. Hyn at y dwy fa tŵn ach ystwn. Fyg seil sen fa prisian mes prisian dwn. Wel, na sio. Hyn at y sastel yn un dwy da tiw. Ha. Diach ar eir. Jyn mynd a darig. Jyn mynd a dŵch. Hyn at. A cwniam batich yn y tîngysdi y ffortasgag agos y frochlati cwtiach. Sy'n lwych y bych yn ddys mae'r fad reid yn rhannach gyhe. Rhan crw agos cwri yn dwrs yn lopan. Cwniam her y sy'n bych yn gandwrs ydw i sŵas es portasgag. Tîrach a fortasgag dy lopan lw. So rwy'n sy'n gan gwsiach ffortasgag? A rwy'n fa fflwt sa'n fa ansans na startat y sy'n i'r fflwt syrtyn i'r o'n y laris agos fi gad gandwrs y sŵas. Mae'r eins fa pin môr agos cwlwch los a sy'n bwrdd. Tasgag y sy'n, Lisa's flegs ma gwrs sy'n. Fach fan y beth yn cwr y sy'n, Lisa's siach ma'r hat yn eisiau, ffyn i hat yn eisiau rings rat yn ein hat bios cwych, Lisa's a fendet y sy'n iawn ein ag at y stia. Ach fan y beth yn yr yn hendleg y sy'n, Lisa's agos ma môr yn iwch, wel, hwts y smot y fech yn fad ceilsyn yn baich, yn sy'n ma'n fwydio'n mar y fad dog. Agos fad gan gwrs, y taif sy'n fad gan gwrns pen môr yn bortasgag, so sy'n bart at sy'n ystis fi gad gan gwsiach gyda chi a sŵas gengwys fad a sy'n tol yn opan. Agos, ni sy'n ffyn i hach i reich i sio, agos adad lan lopan, na ni ffyn i fad lan lopan y rhan yn reich? Sy'n ffyn i fad lan reich gan Samarec ag yn lopan, he. Ond fa môr yn beth yn tol ys neil yn ys fat y Marec ag yn lopan, fa Marec ag achos y fal y sy'n, ach a neil yn eisiau, dy fa mecht yn fal, ach fa Marec ag e cors yn y sy'n, agos, so rwy'n Marec ag yn lopan, rwy'n ffacir i chi? A mis
vi ga tjue vi leavile kolluet Hoe is er ook? Va. Stimmer was je kan feuting on hee gesavarike. Wat kan go shakker vat? Vro. Va een beetje wat je sneel en wat kan go shakker vat. Rot roakeritel ron vale. Maak dan wel, wat boys waar ik het Chinese regie, wij zag het je doen maar wat baat het je steek ook wat daar uur na 3 uur se weet je na 2 weken wat de vee voor in Leabharlann agus wij zijn gealachadh straatjes we vind je het laat hoosachs ka big straatje en we zag we got de briefje weer vol we koetsen in vent alleen Leabharlann agus han je kun je maar of wat het laat gaan Leabharlann wat toen een beetje wat het laat zo was Leabharlann agus wat sin kan go an na ben mór sa bharachas an darna bhéireach bhil ród rocht ar an gút chéúting agus kan go na peíon lucha hí sin sin gréice. Gléibh an de darna bhéireach a carúar bu a téna tuite anna trí láin Leabharlann donna ha bhéndag na pátan bhí hunna élein cin in léim agus bhí go tuite féomh anna trí láin a bhí séle na béchan á a go róid. Wat het was verder zoekje waar je kunt doen. Wie? Roetsen, Rosjevetur leef verder. Hallo, waar zijn ik nog een waar ik wat doen aan verder. Gezien ja, hoe wat het zien haar een goede zaak, waar lees je een bier, is dat toch? Ha pechter aan, maar je zijn je alleen met jou ach pechter den h-Alba, she patasje open gesmoedelen, zo'n neemchen. Agus, well, Jew, she had een prinses hintje. Agus, wij zitten bruglaat hier aan curry. Wat curry? Ja, mis moet je haar niet, maar die hier in mij niet zeggen, well, cruise ship hintje niet. Dus moet je gezegd curry. Als je crodh, er waterschen, once upon a time. Waarin reed maar mijn nieuw aan je volle wapper en hoe dan over de wat kan drusje hoe wat paard kweek a coole was such a bruglaat. We got the dan at hier en een dutje paard about a shinga was we got a shin kan go shak see stras daar at moors kan hoe de waters maar more dan je shin het al hoe Charlie kreeg en neer. Ha kunjem. Oh, nog even hier dag Charlie. Wel kun je dit? Kun je maar kamees we got shin steaks we got cost door na cheese. Ze day agus. Wat kan nog maar dan nu kan een feestje iets maar kan veel dingen hoe plian zo wijs ik koken wat de chene mee wat dan een stoog geziele wijn je met ach gewoon chene mee we hadden zien je is dat agus we gaan kan door het volle skiers maar dan nu wijn kan goeschach koetschachs Leabharlann das lees kilul en snaraatje in kan goeschach de verglaat die cool hij skaro ja astemor hij skala morgen sorry je niet een fine show met haar float zich hoe het doen je sa horsebox zich hoe de ver aan ha vende tu jen en ratje mode nee ha vende tu ha vende ha chine wel kan koeschach dan vatle san lopen ja nee wie ja dit is kun je wel doen nog moe zo door je goeie gast was groot en daar chleachdadh plian wist daar vende kun je het de huun schach en ik koetje in je steek dus net doe je dat via beek verlies hoe oh ja just shadow was vis hoe rijf zo open nog steeds agus cover de hoorde saai wat nog steeds met raad misschien rustig gaising voor je dat hoorde zo wat oh nee wat kiet oh nog doe we got de al cheet beek en borstaas kijken veel de water verlies we got heb ik toch een richtje in de paarden zo neem Hallo. We got de we leven achtel logisch volk. Weet dat we gaan. We got de al tricht hier al te zoeken. Dat baat het dan maar een mag het zien is die. Een beetje dus wel. Je baat het in een run naar gegeven vier baar. Dat het in volle fitting. Oh, agus en ze zien wat het dus hoe dat ook een beetje weer ach oh beetje dus wel baat in mag. Je naar een party gaan humor zo had dat je. Hallo. Kun je hem trap waar tarf is ile de jura naar van atila en je zegt en je met zegt kindje ach van Arthur de kraken de hoe dat er batte pikken van eter jura agus portaas kijk agus wel Arthur de koper dagen agus leem met darf en mis meer wat ik goed
éad a bhata, líma hális ar a ramp, agus as tí sa múcha. Agus cha cheart ar a méach leis a bhata agus chuir a bhata méach, agus chuir a ramp a tí fan taribh, agus thug a suas agus is tí ar a bhata. Stí arás. As tí arás agus chuir cúte cin grímar, hamis me chuir bhíh rópir chuir cúte cin grímar a sin agus chugat sin rás is tí hút na chi. Os bha dúanach bha tíireach chu tólaite go dúar a daribh. Ó, bhí ag. Go dúar a tí sábailte. Bhí ag. Agus hat a bhórta hí dionn líma tíireach had a rampteach stísa. Tísan úsce. Ó, ia. Na rut yn y fad dafod. Bad agus yn doi a cwniad ar y sin a cho fat o sin a cha stel cwniad dir. O ha, yw'n weld fad ar y fad yn eim agus si ma wel yi is yn liach dy gyw ni y cwtio sam am i cwntio'n sens. O fa mawr an gafi ach i cwrt o'r bech yn y nhw'n ras yr ych ar y fad y fig. Ar y fad y fig sin. Agus yn un rwyd y cwrt bech yn y swas y gangwi ar y bad yn mwr. Yw'n fad dyn ar o hir o dylens agus sin fad vi had de glunjing yn casan ar y gangwyd a ti gad y swas vi gad dan spín. Agus eis ástid an nárice má vi go bát a túlíos ástar a chiie agus ramp túlíos cás wat job dorifach. Go bhain rud a brachlát i bhúnead agus bhá clarité a bhil a fiúr nach bí go bí nárice ceart. Go bí atig sort of gaig dulléit. Ona bhá úniad dorif carúad. Bha, mar ma mis brachlátí, mar ma mi cúpar i chi mar hiúndach beid ar a chalendar, ma mi scrífig a gealach ar na húla bá, ywn ag gealach úr agus gealach sléin, va bléin art a brachlátí ag séwarin, agus ag minfa a ísor. Ísor, agus mar a bhad a cúr bech yn cromór fólaf, i ga cúte gyn ystés hir a gad rúcht, Jim ar a had bléin a djú, G.I.G. agus fág deachgerach ar a chalendars fág gíse go. Sin. A cúnim túanachas ma gúart grúniart, hen i casté tarap agus úrta, va cúr a fólaf úain agus úrta. Rúta gyn man bléin a bhí ceart jarach ma leiste gúar agus úrt mar is, a nie a sin cear. Agus fá cóchtach a leim, agus an tú ni bhena bhí tú cóchtach, agus a fáisam cúr mi ceart, yw'n ma mai caénig a húla mísa. Agus a dúrt, Mr. McDermott a dúrt astú, dóla bha mech, a dúanach. Wel, bála eile hen i garage. Agus, I'm sorry. Oh, well, lady. Jason, I must apologize. Gwni mi eicron. Fa eis yn car, yw'n fa dúrt bléin, dói fa grúniart. Oh, hei. Grúniart. Am sa boch na dal. Fa diofar O, da úr da gaffer. Da úr, lady si. Agus, yna gydjach, mae'n fa gwni mi. Ach, gwywan, yw'n sy'n achjach bys y beth cael. A chaisym, gys o ba, sio ti a bhain ag y gyn ag y sio. Mae eisym ti a ialach y gyn. Mae'n bain sy'n har o ffwrcast ach fat jack doi han yn is. Ach har o ffeim ffwrcast, ag na tŵan i yn fad corn yn ach he yr o'n jefan yma sy'r ydl i yna. Sy'n ceart, fa. Fa dy watch y grians, y gwych, hwyl y mir. Doi fi gwych ydl ma gwas lys y grians hwn y mir agos fa sy'n fi gart y graw wel a wars weitl y fi ein a nwars y fi eich dawn. Fel isys ma fa narig meich sy'n iar ma hwyl fi gart y graw a drochwad y chyn ysdi. Fel isys groch yn mynd. Gwyl gos a tatan ach gwal am i sy'n. Na faw mi yn y nilang agos chwn i dw narig y meich ffwaim narig y meich yn arch yn iar sy'n cor o dawn y fa sy'n. Ach ma faw gael chwnsyn hwas setnaig agos brwch ach y sy'n. Sy'n cor o me fa sy'n. Le sy'n i lys amser o sy'n ciart ach sy'n y fad y graag o yw. Dwi'n ei lyfu me fer ha ffwc ag dorf y meich. Sy'n yna ffwc diach y car yn un rwyd. Fan cor o'n heach gyda'n hwylryd. A ti'n sgrot y ffim sy'n ystad a'ch a bad ac sy'n hwnna har o
Jema gat hun codam the nuar kiefbal on an opera vaca da ye. Sin ceart. Listen. Agus san léime sin me bheh sin na féir hapar. Bheh bláin sin na féir. Ah, what had to make now, but Jema got senior start to have I don't cafe got hun codam a vein the gar. I don't cafe got them bar to stay. Sin ceart. Ah. Ha ó fe dró hín mach gealachadh húna ísa mér mar a ha ceo bin tarta ha bhí tart bólsa is cealsa. I think chart. Well, I think and da archer the da hoofd and ving. When he said, so ving yard. He said, agus ma kyo agus ha gyo he's a ring rots a spi hard a ving. Bí? Hifla art agus ma shingen a dempach ga, you believe it. Well, hen ac She ma uwad, we got the chin affair, a suas me in an Islay. Agus a grian a chairs ach hís anje a vendig sin yene when there var dempach san eir. Sin ceart. Ah. Gosh. Mór an den sin machil sin achge. Ach si sin na bhad a giúte go don. An fórcast. Sin ceart. Bad statacha. Bad statacha va swart cleachdadh sheet. Bad statacha na heo in cúteach. Cútne bhain na giúí tíing. Cútne bhad a fálah. Na swallows cútne bhaid na tíing fa ó ma déchtig man golíang. Hier ag na swallows a seo 21st of April. Agus a cúnim traport me ris fech gemit an a Theresa Hill the 17th. O a ventet o fiki, yun hanya la ta chinkas a 21st. Irishi. Weisig. Weisig. Hier gar ucht. En ak na gyo is this mail we can watch a china. Na sin can watch a fall of good. Ba de kop per a mech fat na hoonje. Agus beter gai han je skrat kan watch. Wat kan fake. Han je kan I'm a car I can watch. But you're faking show. We got the tuxing later and some name. I shouldn't care. What is it? Jew on your turn you start to hashing. Neil. I've just about the forecast that you told if it's Gàidhlig in about the jacking. Well, Archie I'm jackal singing Gàidhlig in this. I guess when me pullach is more horse cook on Sui shows be brewing room juice. And then we are kind of bad share heart room. As Coromore mead. Oh, well, go for them here. Peggy MacEachern. Well, I've got it all hard as just get ocean. I guess Coromore he. Sin gasta na ta.